A ga Pahor biksa s tem, ko prodaja svojo katrco? Definitivno. Namreč vožnja s katrco je užitek tiste prave sorte. In jaz verjamem, da Pahorju ni lahko. Ampak imamo pa vsaj korist od te prodaje. Jaz držim pesti, da bo cena še zrasla. No, so mi pa zadnje dni glede tega projekta misli ves čas švigale levo desno. Namreč dobil sem preblisk, ali ne bi bilo fajn, če bi novi lastnik to slavno katrco na koncu za štos opremil z električnim motorjem. Okoli 10.000 evrov stane taka predelava in lani sem imel intervju na to temo. Predlagam, da pogledamo nekaj misli. We keep the original gearbox and we put an electric engine directly on the gearbox. We use all the power from the engine because we don't lose power like in a converter. And then it's really simple because as you have a lot of torque, you can start in the third gear and then you drive normally. You don't need to change the gear except if you want to go reverse, you go of course. And if there is a stop, you just stop and restart. You don't have to change the gear and use the clutch. No, ni potrebe, lahko pa. In med vožnjo tudi sem prestavljal. Bolj zaradi zabave, ker pač v električnem avtomobilu doslej še nikoli nisem prestavljal. Torej, a najdražja katrca vseh časov postane električna? No, ne vem, jaz res ne vem, ampak me pa zelo zanima, kaj pravite vi, povejte mi. Sem pa seveda zdaj ob tej priliki spet pobrskal po arhivu in ugotovil, da mi je dogodivščina s katrco Parižanko še vedno ena mojih najljubših. Res sem se imel fajn na tistem snemanju in če se vam je ta zgodba izmuznila, res toplo priporočam klik.